Ese byashoboka ko umwe mu banyapolitiki bakomeye muri Afurika y'Epfo afungwa imyaka 5? Ese Julius Malema yaba ari guhura n'ubutabera cyangwa hari ikindi kiri inyuma y'uru rubanza? Muri iyi video tugiye kugezaho inkuru yuzuye ukuri kutavuzwe n'isesero ryimbitse kuri uru rubanza rwavugishije Afurika yose. Komeza urebe wumve byose. Umunyapolitiki ukomeye utavugwa rumwe n'ubutegetsi muri Afurika y'Epfo, Julius Malema w'imyaka 45 yakatiwe igifungo cy'imyaka 5 nyuma yo guhamywa n'ibyaha birimo gutunga imbunda mu buryo bunyuranyije n'amategeko no kwirasa mu ruhame. Ariko umucamanza Twanet Olivia yemereye Malema uyobora ishyaka rya Economic Freedom Fighters EFF kandi akaba n'umudepite kujuririra iki gihano, bivuze ko atahise ajyanwa muri gereza. Mu rukiko, Malema yari yambaye ikoti ry'umukara na karuvati itukura, agaragaza ituze bikomeye nubwo yari ahanganye n'icyemezo gishobora kugira ingaruka zikomeye kwa zaza he muri politiki. Mu mwaka ushize yari yahamijwe ibyaha 5 birimo gutunga imbunda mu buryo bunyuranyije n'amategeko, kwirasa mu ruhame no gushyira ubuzima bw'abandi mu kaga kubera uburangare. Ibi byaha bifitanye isano n'ibikorwa byabaye mu mwaka wa 2018 aho amashusho yasakaye agaragaza Malema arasa imbunda yo mu bwoko bwa semi automatique mu kirere mu gihe hizihizwaga isabukuru y'imyaka 5 y'ishyaka rye mu ntara ya Eastern Cape. Mu rubanza rwabereye Iku Gompo City ahahoze hitwa Eastern London, Malema yabwiye urukiko ko yarashe ari mu byishimo byo kwizihiza. Ariko umucamanza yavuze ko iki atari igikorwa cyabaye mu buryo butunguranye, ahubwo ko byateguwe muri gahunda y'uwo munsi. Yongeyeho ko nubwo umwanya wa Malema muri politiki udafite uruhare mu gufata ibyemezo, ariko ko ari umuntu ufite abantu bamukurikira benshi, bityo akaba agomba kubazwa ibikorwa bye. Nyuma y'urubanza, Malema yasohotse mu rukiko ajya gusuza abakunzi be, nuko igikorwa cyo kujurira cyahise gitangira. Iki gihano kiramutse cyemejwe burundu, Malema ashobora kubuzwa kuba umudepite mu gihe cy'imyaka 5. Ariko abasesenguzi ba politiki bavuga ko ukujurira iki cyemezo bishobora gufata igihe kirekire cyane, bityo akaba yakomeza ibikorwa bye bya politiki muri icyo gihe. Nyuma y'urubanza, Malema yavuze amagambo akomeye ashinja umucamanza n'abandi bantu ko hari umugambi wo kumucecekesha. Nubwo nta bimenyetso bifatika yatanze, yagize ati, baragerageza uko bashoboye kose gucecekesha ijwi ariko ntibazabigiraho. Turwana n'umwanzi kandi uwo mwanzi ni ubutegetsi bw'abazungu. Malema azwiho kuba umunyapolitiki uvuga cyane, ufite ijambo rikomeye kandi ufite abakunzi benshi bamushyigikira. Abantu amagana bari bateraniye hanze y'urukiko, baririmbye indirimbo z'impinduramatwara bamushyigikira, ndetse bumvise ko yemerewe kujurira batangira kuvuga mu rurimi rw'ikinyosa bagira bati, sigoduka naye, bisobanura ngo turajyana nawe uyu munsi. Uyu munyapolitiki yigeze kuyobora urubyiruko rw'ishyaka riri ku butegetsi rya African National Congress ANC, ariko aza kwirukanwa nyuma yo kutumvikana n'uwahoze ari Perezida Jacob Zuma, maze ashinga ishyaka rye rya EFF. Ishyaka rye ryagize uruhare mu kugabanya amajwi ya ANC, cyane cyane kubera politiki ye isaba ko ubutaka bw'abazungu bwafatwa bugahabwa abirabura, ndetse no gusaranganya umutungo mu buryo bungana. Mu matora ya 2024, EFF yabaye ishyaka rya 4 rikomeye mu gihugu. Mu kwezi k'Ukwakira gushize, nyuma yo guhamwa n'ibyaha, Malema yavuze ko kujya muri gereza cyangwa gupfa ari icyubahiro. Yongeraho ko adatewe ubwoba no gufungwa cyangwa gupfa kubera impinduramatwara. Yasezeranyije kandi ko azajurira uru rubanza kugeza ku rukiko rukuru rushinzwe kurinda itegeko nshinga muri Afurika y'Epfo. Urubanza rwe rwatangijwe n'umuryango AfriForum nyuma y'uko amashusho yo kurasa imbunda asakaye ku mbuga nkoranyambaga. Uyu muryango wanagize uruhare no mu rundi rubanza aho umwaka ushize Malema yahamijwe icyaha cyo gukwirakwiza amagambo y'urwango, hate speech, nyuma y'amagambo yavugiye mu nama ya politiki mu mwaka wa 2002.
Icyo gihe yavuze amagambo akomeye nyuma y'uko havugwaga ko umuzungu yakubise umwe mu banyamuryango ba EFF, aho yavuze ko abantu batagomba gutinya kwica mu gihe cyo guharanira impinduka. Urukiko rwanzuye ko aya magambo yashoboraga gutera abantu gukora ibikorwa by'urugomo, n'ubwo ishyaka rye rivuga ko ayo magambo yasobanuwe nabi. Malema yanenzwe kandi kubera indirimbo aririmba mu gikorwa cya politiki kirimo amagambo shoot the boer, bivuze kurasa umuzungu w'umuhinzi, ariko urukiko rukuru rwavuze ko iyo ndirimbo igomba kumvikana mu mateka y'urugamba rwo kurwanya ivangura, bityo ko itagomba gufatwa nk'iteye urwango mu buryo bw'ako kanya. Iyi nkuru irimo amagambo akomeye cyane ku mbaraga z'amategeko, politiki n'amagambo tuvuga. Wowe ubibona ute? Ese Julius Malema akwiye iki gihano cyangwa hari ikindi kibyihishe inyuma? Andika igitekerezo cyawe hasi kandi ntiwibagirwe gukora like kuri iyi video. Ndi Muwami, iyi ni Menya XYZ, turacyakomeza. Ariko se niba ibi byose ari ibirego by'imbunda n'amagambo, kuki bigaragara ko hari igihugu gikomeye ku isi nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika kidacana uwaka n'uyu munyapolitiki? Ese ni ikibazo cy'amategeko gusa cyangwa hari impamvu zihishe inyuma zishingiye kuri politiki n'inyungu z'ibihugu? Iyo urebye neza amateka n'imvugo za Julius Malema, usanga umubano we na Amerika utarigeze uba mwiza kuva kera. Impamvu nyamukuru ni uko politiki ye ishingiye ku bitekerezo bikomeye byo kurwanya ubusumbane n'ingaruka z'ubukoloni. Akunze kuvuga ko ubutaka bwafatwa bugahabwa abirabura, ndetse akagaragaza ko ubukungu bugomba gusaranganywa mu buryo bungana. Ibi ariko ntibijyana n'imyemerere ya Amerika ivuga ko ishyira imbere ubukungu bushingiye ku isoko ryigenga. Amerika yemera ko ishoramari ryigenga ari ryo shingiro ry'iterambere, aho umutungo uguma mu maboko y'abawushoyemo imari. Bityo amagambo ya Malema yo gusaba ko ubutaka bwafatwa ashobora gufatwa nk'ateza impagarara kandi agatera ubwoba abashoramari mpuzamahanga, cyane cyane abaturuka mu bihugu by'iburengerazuba harimo na Amerika ubwayo. Ikindi kintu gikomeye ni amagambo akomeye Malema akunze kuvuga ku bijyanye n'amoko n'impinduramatwara. Hari aho yigeze kuvuga amagambo yateje impaka zikomeye, ndetse urukiko ruza gusanga ashobora gutera abantu gukora ibikorwa by'urugomo. Ibi bintu bikunze gufatwa nabi cyane n'ibihugu by'i Burayi na Amerika kuko byigamba ko bishyira imbere ituze, amategeko n'uburenganzira bwa muntu. Ariko si ibyo gusa, hari n'indi mpamvu y'ingenzi ishingiye ku buryo Malema akunze kunenga ibihugu by'iburengerazuba muri rusange. Akavuga ko Afurika igomba kwigenga ku nyungu zayo, ndetse ko umutungo kamere wa Afurika ugomba kugenzurwa n'abaturage bayo. Ibi bituma agaragara nk'umuntu ushobora kubangamira inyungu za Amerika ku mugabane wa Afurika, cyane cyane mu bijyanye n'ubukungu n'imbaraga za politiki. Ntidukwiye no kwirengagiza ko Malema ayobora ishyaka rifite imyumvire ya politiki y'ibumoso, kandi iyi myumvire ifatwa nk'ubuhezanguni ku bihugu by'iburengerazuba. Iri shyaka nk'uko twarivuze ryitwa Economic Freedom Fighters. Iyi myumvire ishingiye ku mpinduka zikomeye mu bukungu no mu mibereho y'abaturage, ibintu Amerika yakunze kutavuga rumwe nabyo mu mateka yayo, cyane cyane mu bihe by'intambara y'ubutita. Nubwo isi yahindutse, iyo mitekerereze iracyarebwa n'amaso akomeye mu rwego mpuzamahanga. Hari kandi n'uruhare rw'imiryango imwe n'imwe yo muri Afurika y'Epfo nka AfriForum yakomeje kumutunga agatoki, imushinja amagambo ashobora guteza urwango. Iyi miryango ifite ijwi rikomeye ku rwego mpuzamahanga, ishobora gutuma ibibazo bya Malema bigira ku nzego zitandukanye z'ibihugu bikomeye harimo na Amerika. Ariko nubwo ibi byose bihari, hari igice cy'abantu kimushyigikiye cyane. Abo bavuga ko Amerika itamwanga kubera amategeko gusa, ahubwo ko biterwa n'uko Malema adatinya kuvuga ibyo abandi banyapolitiki batinya kuvuga. Bamubona nk'umuntu uharanira uburenganzira bw'abirabura n'ubwisanzure bwa Afurika, udashaka ko umugabane ukomeza kugengwa n'inyungu z'ibihugu bikomeye.
Ibi byose bituma habaho ibitekerezo bibiri bihabanye cyane. Ku ruhande rumwe hari abamubona nk'umunyapolitiki ushobora guteza amacakubiri n'umutekano muke. Ku rundi ruhande hari abamubona nk'intwari ivugira rubanda, idatinya gushyira ukuri ahagaragara, ndetse ikazomera ikanatamaza n'ibihangange. Mu by'ukuri ikibazo cya Julius Malema kirenze urubanza rwe gusa. Ni ikibazo cy'imyumvire n'intambara y'ibitekerezo hagati y'ubukungu bw'isoko ryigenga no gushaka gusaranganya umutungo, hagati y'inyungu z'ibihugu bikomeye n'ubwisanzure bw'ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Bityo amaherezo ikibazo gisigara kuri buri wese ni iki: ese gushyira imbere uburinganire n'ubutabera bw'amateka bikwiye gukorwa mu buryo bwose bushoboka, cyangwa hari uburyo bugomba gukurikizwa budateza impagarara n'ubwoba ku isi yose? Kuko nk'uko iyi nkuru bigaragaza, politiki si amagambo gusa, ahubwo ni imbaraga, inyungu n'ahazaza h'ibihugu, kandi abantu nka Julius Malema baba bari hagati muri iyo ntambara ikomeye y'ibitekerezo ku rwego rw'isi.